I ćao svima i dobrodošli u novi klip. Dakle, igramo PES 15, nastavljamo Master ligu i prva utakmica predstavljat će veliki izazov za nas. Dakle, prva faza, to jest prva utakmica grupne faze Lige šampiona Liverpool Bayern München. Da vidimo postava kako stoji, šta tu treba da se menja. Jao, kuku meni, gledajte vi ovo, golman mi je umoran. Ništa, Jones će morati da brani, mada i on nije skroz odmoran. Onda odbrana, ajde imamo Lovrena i Škrtela koji su skoro 100% odmorni. Onda u napadu Balotelli umoran. Sad šta ćemo, ajmo pustit ćemo Sterling će da bude u napadu. Sad samo da vidimo ovdje, Marković ide u zamenu, George Flanagan, on neće da ide tamo, Emre Can i on neće. Dakle, ovo je tim sa kojim ćemo igrati protiv Bayerna. Mogu da to i bolje, ali ajde, počinjemo. Henderson do Sturridgea, Sturridge traži Sterlinga, Sterling ima dosta prostora, Sterling, Sturridge, 1-0 za Liverpool, vodi Liverpool protiv Bayerna, 1-0, strelac Daniel Sturridge. Da vidimo ovdje, Henderson je dodao Sturridgeu, Sturridge, lepo za Sterlingu prostor, dosta prostora ovdje ima Raheem Sterling, prihvata loptu, sporava malo, ostavlja Sturridgeu i on nije imao pretežak zadatak. Henderson ima loptu, ostavlja za Iska na strani, Isko traži Sturridgea, može li Sturridge da lopte, šutira, brani Neuer. Henderson sa loptom, šutira Henderson, brani Neuer. Henderson do Sterlinga, Sterling odigrava za Sturridgea, Sturridge ostavlja Sterlingu, Sterling prolazi, šutira Sterling, zblokiran šut. Primili smo go. Eto, Getze strelac. Loše sam se našao ovdje, evo da vidimo, Lewandowski po desnoj strani prolazi i dalje ide, ovdje ga napada Lovren, onda ispadaju Škrtel Lovren isto vreme, onda ovdje Ribéry lomi kišmu Dešilju i Getze. Sterling vodi ovu kontru, traži Sturridgea, kakvo dodavanje za Sturridgea, može li Sturridgea do gola? Sturridge! Kakva golčina Daniela Sturridgea, ljudi moji. Pogledajte šta je ovaj momak uradio Neueru, najboljem golmanu na svetu. Prvo, perfektno dodavanje Sterlinga, onda Sturridge. Ovo morate da vidite, obratite pažnju. Gledajte sad ovaj potez. Neuer je krenuo, ode po burek Neuer. Kakva majstorija Sturridgea. Ribéry, Lewandowski šutira pored gola. I evo, gotova je utakmica, dakle, Liverpool 2, Bayern München 1. Prva utakmica grupne faze Lige šampiona i mi smo osvojili 3 boda. Dakle, strelci, ko su bili strelci? Sturridge 2 komada. Dok je onaj drugi bio za sada najljepši gol u ovoj našoj Master ligi. Idemo dalje. Dakle, pobedili smo najjači tim u našoj grupi, mada izgleda da smo ipak mi najjači tim u našoj grupi. Da vidimo, stanje na tabeli, Ajax prvi, Liverpool drugi, dakle to Ajax samo zbog gole razlike, to ćemo da sredimo lako. Prolazimo sigurno u knockout fazu, a sljedeće kolo Premier Lige Liverpool Queen's Park Rangers, dakle jedan od slabijih timova, najslabijih timova u ligi, dolazi nam na Anfield, valjda su nas odmorili igrači do sada, ajmo da vidimo, ajmo, Dešile je malo nešto umoran, ali nećemo njega da forsiramo, onda Henderson također nešto malo, onda isto će da odmara i Gerrard, jer ovo je, ajde bre, Gerrard će da odmara jer nije to toliko bitna utakmica. Sad napadači, vidite, obojica su pomalo nešto umorni, ajde Balotelli, Sturridge, vidite, zbog ove strelice ipak će da igra Sturridge, a društvo će mu napadu praviti Borini. Dakle, to će biti naš tim. Isko, dobar igrač, ali prebrzo se umara. Znači, to je prvi fudbaler koji se umorio, Isko. Isko sa loptom. Borini ostavlja Sturridgeu. Sturridge šutira, 1-0 za Liverpool. Ponovo Daniel Sturridge. Ovaj čovjek nije normalan kako igra fudbal. Kao što vidite, ne znam da li ste vidjeli, on je kapitan na ovoj utakmici. I eto, on dobro vrši tu njegovu ulogu. Da vidimo, Isko ovdje do Borinija, onda Borini
Lepo u prostor za Starića, izlazi 1-1 sa golmanom i hladnokrvno završava ovu akciju. Isco oduzima loptu, Borini sa loptom, traži Starića, Starić prima loptu, vraća se, Borini šutira, 2-0 za Liverpool. Šta je ovo, ljudi moji, kako igra Liverpool? Fabio Borini strelac ovog puta. Da vidimo, krenuli su sa centar fudbaleri Queen's Park Rangersa, Isco oduzima loptu, Borini nastavlja napad, dodaje Starić u prostor, Starić ovog puta ne šutira, već se okreće, dodaje Boriniju i Borini iz prve, 2-0 za Liverpool. Lopta kod Coutinha, traži na drugoj strani Fabija Borinija, kakvo dodavanje Coutinha za Fabija Borinija, dosta prostora ima, ubacuje, traži Starića, Starić ne dolazi do šuta. Lukas oduzima loptu, Isco, Starić, može li Borini do lopte prvi? Može, ide Fabio Borini. Fabio Borini, 3-0 za Liverpool. Kako se izborio mladi Italijan za ovaj gol. Dakle, drugi njegov gol na ovoj utakmici. Da vidimo, Isco sa loptom iz prve za Starića, kapitan iz prve u prostor za Fabio Borinija. Brži od ovog fudbalera sa brojem 4, prolazi ovdje, se guraju, dosta guranja je bilo i lepa završnica, 3-0 za Liverpool. Isco oduzima loptu, Starić, Isco, dupli pas, prolazi dupli pas, Isco šutira pored gola. Moreno izvodi aut, lopta kod Hendersona, Henderson šutira, Allen oduzima loptu, Borini ostavlja za Lalanu, Lalana šutira, prečka, Henderson, ništa. I kraj utakmice. Liverpool Queen's Park Rangers 3-0, dakle, još jedna pobjeda i dalje bez primljenog gola u Master Ligi, osim ovog jednog kog smo primili protiv Bayerna. Dakle, igrač utakmice je Fabio Borini, 2 gola je dao ovaj momak na ovoj utakmici. Za njega najbolja utakmica ove sezoni definitivno, dobro nije toliko ni odigrao. Prvi smo na tabeli, dakle, gol razlika 7, 12 spremnih 4 utakmice. Dakle, sve 4 pobjede. Najbolji. Inače, kupio sam novi joystick, tako da se još onako navikavam na ovaj. Imamo najveći engleski derbi, jedan od najvećih derbija inače u Evropi i na svetu. Liverpool, Manchester United. Dakle, Manchester United nam dolazi kod kuće, dakle, na Anfield. Da vidimo, što su mi ovi igrači, ne mogu ništa. Varan igra, sa Konec je malo je umoran, tu će Martin škrpati. Ne znam samo s Radicom šta mu je sad, što mu ova Radica je dola, nije toliko ni bitno. Ovo dvojice ćemo da zamenimo da bi mogli, u stvari ne, ovako treba da spajati, jer tako mi ne odgovara kad treba se šutira. Drugo nešto da menjam, nemam ništa. Ajde samo sa Kovanje, vidite malo umoran, tu će Lovren da budu u zameni. I to je to. Ajde samo još ovdje da povučem malo jednog igrača starih, malo samo pozadi. I počinjemo. Da vidimo, može li Liverpool do kontre, Coutinho. Nema da gledaj Coutinho da ide, Isco sada. Starić do Balotellija, Balotelli. Prolazi lopta, Starić šutira, brani De Gea. Coutinho, Isco. Starić. Isco. Traži Balotellija, Balotelli ima priliku. Brani De Gea, šta je odbranio, promaša Isco. Isco oduzima loptu, traži napred Balotellija, Balotelli traži Starića, prelepo dodavanje. Starić se okreće, šutira Starić, 1-0 za Liverpool protiv Manchester Uniteda, konačno. U 35. minutu Daniel Starić dovodi Liverpool u vođstvo. Kako igra ovaj dečko, momak, šta već, da vidimo. Balotelli sa loptom, prelepo dodavanje za Daniela Starića koji se također prelepo kretao. Ovdje prošao pored defanzivca Manchester Uniteda i lagano 1-0 za Liverpool. Van Persie sa loptom, dodaje Falcao. 1-1. 1-1, primili smo go. Isco ostavlja Moreno do Starića. Starić, Balotelli. Lepo dodavanje za Starića. Starić, brani De Gea. Coutinho sa loptom. Coutinho do Isca. Isco, prelepo dodavanje za Balotellija. Balotelli, blokira njegov šut.
Dodavanje za Matu, Mata prihvata loptu i 2-1 za Manchester United. Primili smo još jedan gol, kako glupo primam golove. Još jedan gol smo primili, Van Persie, ja ne znam šta se ovo dešava. Kako prolazi lopta, evo ovdje sam izgubio loptu i onda nemam pojma, evo, poslušajte sad, evo, tek tako je prošla lopta, moja odbrana nigde nema, ja nisam imao kontrolu nad tim igračima. I Van Persie sam, jao, Isko sa loptom, prolazi Isko pored Fellainija, ide Isko, Starić sa loptom, šutira, hvata loptu De Gea, Lallana sa loptom, lopta kod Lukasa, Lukas do Hendersona, Starić sutira, 3-2, Daniel Starić strelac, dakle došli smo do još jednog gola, ali je još uvijek nedovoljno. Lallana sa loptom, traži Starića, može li Starić do izjednačenja za Liverpool, Starić, šta sam uradio ovo? I kraj utakmice, izgubili smo ovu utakmicu, eto. Prvi smo dali gol, onda smo primili 3, pa sam dao još jedan, pa sam onda promašio nekoliko stvarno dobrih šansi. Ali eto, doživjeli smo prvi poraz u ovoj sezoni i to protiv najvećeg našeg rivala i na domaćem terenu, dakle Liverpool, Manchester United 2-3. Prvi na tabeli, ali eto, to je derbi, trebalo je da pobedimo, ali nismo. Ovo opet reprezentacija, spisak igrača koji će igrati u narednom periodu za reprezentacije, 13 igrača, loša vezanost. Ovdje završavamo i ovdje ovaj klip završavamo, to je treća epizoda, hvala vam što ste gledali, ako vam se svidjela ova epizoda, obavezno lajkajte ovaj klip, i to je to, vidimo se. Može, ide Fabio Borini, 3-0 za Liverpool. Kako se izborio mladi Italijan za ovaj gol. Dakle, drugi njegov gol na ovoj utakmici. Da vidimo, Isko sa loptom iz prve za Starića, kapitan iz prve u prostor za Fabio Borinija. Brži od ovog fudbalera sa brojem 4, prolazi ovdje, se guraju, dosta guranja je bilo i lepa završnica. 3-0 za Liverpool. Isko oduzima loptu, Starić, Isko, dupli pas. Prolazi dupli pas, Isko šutira pored gola. Moreno izvodi aut. Lopta kod Hendersona. Henderson šutira. Allen oduzima loptu, Borini ostavlja za Lallanu, Lallana šutira, prečka, Henderson. Ništa. I kraj utakmice. Liverpool Queen's Park Rangers 3-0, dakle još jedna pobjeda i dalje bez primljenog gola u Master Ligi, osim ovog jednog kog smo primili protiv Bayerna. Dakle, igrač utakmice je Fabio Borini, 2 gola je dao ovaj momak na ovoj utakmici, za njega najbolja utakmica u ovoj sezoni definitivno, dobro nije toliko ni odigrao. Prvi smo na tabeli, dakle gol razlika 7, 12 spremnih 4 utakmice, dakle sve 4 pobjede, najbolji smo. Inače, kupio sam novi joystick, tako da se još onako navikavam na ovaj. Imamo najveći engleski derbi, jedan od najvećih derbija inače u Evropi i na svetu. Liverpool, Manchester United, dakle, Manchester United nam dolazi kod kuće, dakle, na Anfield. Da vidimo, što su mi ovi igrači, ne mogu ništa. Varan igra, Sako neće ti igra, malo je umoran, tu će Martin škrtati. Ne znam samo Storavicom šta mu je sad, što mu ova sredica je dola, nije to ni bitno. Ovo dvojicu ćemo da zamenimo da bi mogli, u stvari ne, ovako treba da spajati, jer tako mi ne odgovara kad treba se šutira. Drugo nešto da menjam, nemam ništa. Ajde samo sa kovom, vidite malo umoran, tu će Lovren da budu u zameni. I to je to. Ajde samo još ovdje da povučem malo jednog igrača starih, malo samo pozadi. I počnemo. Da vidimo, može li Liverpool do kontre, Coutinho. Nema da gledaj Coutinho da ide, Isko sada. Starić do Balotellija, Balotelli. Prolazi lopta, Starić šutira, brani De Gea. Coutinho, Isko. Starić. Isko. Traži Balotellija, Balotelli ima priliku. Brani De Gea, šta je odbranio, promaša Iska. Isko oduzima loptu, traži napred Balotellija, Balotelli
traži Starića, prelepo dodavanje, Starić se okreće, šutira Starić, 1:0 za Liverpool protiv Manchester Uniteda, konačno u 35. minutu Daniel Starić dovodi Liverpool u vođstvo. Kako igra ovaj dečko, momak, šta već, da vidimo. Balotelli sa loptom, prelepo dodavanje za Daniela Starića koji se također prelepo kretao. Ovdje je prošao pored defanzivca Manchester Uniteda i lagano 1:0 za Liverpool. Van Persie sa loptom, dodaje Falcao, 1:1. 1:1, primili smo go. Isco ostavlja Moreno do Starića, Starić, Balotelli, lepo dodavanje za Starića, Starić, brani De Gea. Coutinho sa loptom, Coutinho do Iska. I ćao svima i dobrodošli u novi klip. Dakle, igramo PES 15, nastavljamo Master ligu i prva utakmica predstavljat će veliki izazov za nas. Dakle, prva faza, to jest prva utakmica grupne faze Lige šampiona Liverpool Bayern München. Da vidimo postava kako stoji, šta tu treba da se menja. Jao kuku meni, gledajte vi ovo, golman mi je umoran. Ništa, Jones će morati te brani, mada i on nije skroz odmoran. Onda odbrana, ajde imamo Lovrena i Škrtela koji su skoro 100% odmorni, onda u napadu Balotelli umoran. Sad šta ćemo, ajmo pustit ćemo Sterling će da bude u napadu. Sad samo da vidimo ovdje Marković ide u zamenu, George Flanagan, on neće da ide tamo, Emre Can i on neće. Dakle, ovo je tim sa kojim ćemo igrati protiv Bayerna. Mogu da to i bolje, ali ajde, počinjemo. Henderson do Starića, Starić traži Sterlinga, Sterling ima dosta prostora, Sterling, Starić, 1:0 za Liverpool, vodi Liverpool protiv Bayerna, 1:0, strelac Daniel Starić. Da vidimo, ovdje Henderson je dodao Stariću, Starić, lepo za Sterlingu prostor, dosta prostora ovdje ima Raheem Sterling, prihvata loptu, sporava malo, ostavlja Stariću i on nije imao pretežak zadatak. Henderson ima loptu, ostavlja za Iska na strani, Isco traži Starića, može li Starić da lopte, šutira, brani Neuer. Henderson sa loptom, šutira Henderson, brani Neuer. Henderson do Sterlinga, Sterling odigrava za Starića, Starić ostavlja Sterlingu. Ajmo, Dešile je malo nešto umoran, ali nećemo njega da forsiramo. Onda Henderson također nešto malo, onda isto će da odmara i Gerrard, jer ovo je, ajde bre, Gerrard će da odmara jer nije to toliko bitna utakmica. Sad napadači, vidite, obojica su pomalo nešto umorni. Ajde Balotelli, Starić, vidite, zbog ove strelice ipak će da igra Starić, a društvo će mu napadu praviti Borini. Dakle, to će biti naš tim. Isco, dobar igrač, ali prebrzo se umara. Znači, to je prvi fudbaler koji se umori, je Isco. Isco sa loptom, Borini ostavlja Stariću, Starić šutira, 1:0 za Liverpool. Ponovo Daniel Starić, ovaj čovjek nije normalan kako igra fudbal. Kao što vidite, ne znam da li ste vidjeli, on je kapitan na ovoj utakmici. I eto, on dobro vrši tu njegovu ulogu. Da vidimo, Isco ovdje do Borinija, onda Borini lepo prostor za Starića, izlazi 1:1 sa golmanom i hladnokrvno završava ovu akciju. Isco oduzima loptu, Borini sa loptom, traži Starića, Starić prima loptu, vraća se, Borini šutira, 2:0 za Liverpool. Šta je ovo, ljudi moji, kako igra Liverpool? Fabio Borini strelac ovog puta. Da vidimo, krenuli su sa centar fudbaleri Queen's Park Rangersa, Isco oduzima loptu, Borini nastavlja napad, dodaje Stariću prostor, Starić ovog puta ne šutira, već se okreće, dodaje Boriniju i Borini iz prve, 2:0 za Liverpool. Lopta kod Coutinha, traži na drugoj strani Fabija Borinija, kakvo dodavanje Coutinha za Fabija Borinija, dosta prostora ima, ubacuje, traži Starića, Starić ne dolazi do šuta. Lukas oduzima loptu, Isco, Starić, može li Borini do lopte prvi? Sterling prolazi, šutira Sterling, zblokiran šut.
Primili smo go. Eto, Getze strelac. Loše sam se našao ovdje, evo da vidimo, Lewandowski po desnoj strani prolazi i dalje ide, ovdje ga napada Lovren, onda ispada i škrte Lovren isto vreme, onda ovdje Ribéry lomi kišmu Dešiliju i Getze. Sterling vodi ovu kontru, traži Stariđa, kakvo dodavanje za Stariđa, može li Stariđa do gola? Stariđ, kakva golčina Daniela Stariđa, ljudi moji. Pogledajte šta je ovaj momak uradio Neueru, najboljem golmanu na svetu. Prvo, perfektno dodavanje Sterlinga, onda Stariđ. Ovo morate da vidite, obratite pažnju. Gledajte sad ovaj potez. Neuer je krenuo, ode po burek Neuer. Kakva ma istorija Starića. Ribéry, Lewandowski šutira pored gola. I evo, gotova je utakmica, dakle, Liverpool 2, Bayern München 1. Prva utakmica u grupnoj fazi Lige šampiona i mi smo osvojili 3 boda. Dakle, strelci, ko su bili strelci? Starić 2 komada. Dok je onaj drugi bio za sada najljepši gol u ovoj našoj Master Ligi. Idemo dalje. Dakle, pobedili smo najjači tim u našoj grupi, mada izgleda da smo ipak mi najjači tim u našoj grupi. Da vidimo, stanje na tabeli, Ajax prvi, Liverpool drugi, dakle to Ajax samo zbog gole razlike, to ćemo da sredimo lako. Prolazimo sigurno u knockout fazu, a sljedeće kolo Premier Lige Liverpool Queen's Park Rangers, dakle jedan od slabijih timova, najslabijih timova u ligi, dolazi nam na Anfield, valjda su nas odmorili igrači do sada, ajmo da vidimo.